Nau mai ki whakamiere. Nau mai hoki mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today we continue our Paki Waitara Te Kirimatarau Miharo o Oz with Te Upoko Tuarua. But before we jump back into our Paki Waitara, it's worth remembering that The Wizard of Oz didn't begin in Technicolor. In fact, in L. Frank Baum's original book, Dorothy's famous slippers weren't ruby red at all. They were silver, shimmering against the road like moonlight. Hollywood changed them for spectacle, but the magic was always there. In Chapter 2, Te Upoko Tuarua, the world widens, the journey truly begins, and Dorothy, Torati, takes her first uncertain steps into Oz, guided by a few new friends she meets in the form of the Munchkins, ngā tauwhena, and a witch, Hehine Matarau. Let's continue kia koke tonu tātou, kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kirimatarau Miharo o Oz, Upoko Tuarua, te kaunihera me ngā tauwhena. Ka ohorere tāna ohonga ake, ka mutu, ka pērā te ohorere me te kino, me kua kore a Torati e takoto mai nā i te moenga ngohe, kua mamai kē pēa ia. Ko te mea nei, nā te ohorere i tau ai tōna manawa. I huatau ake hoki ia ki te pānga nei. Ā, ka mainga e tautau tōna ihu mātau paku ki tōna kanohi, ka mō kino te kōingoingo. Ka noho ake a Torati, ka kite i te kore o te whare e neke. Te kore hoki o te pō uriuri. He whiti mai nō ngā hihi rā te matapihi, wai puke tia ana te rūma. Ka tarapeke ia i tōna moenga, me te hāno, ko tautau kei ōna rekereke. Ka omatahi ai, ka whakatuwhera i te tatau. He au e miharo i puta i te kōtiro iti. Ā, ka tiro haere ia. Ka whānui haere tāna whākana ki te ao waiwai ai ki te aia. Kua āta whakatauria te whare e te āwhiowhio. I te horopaki o te āwhiowhio. I te pokapū o tētahi whenua ātāhua. He pātiti kā kāriki e tai āwhio ana, me ngā rākau rangatira e mātotoru ana i ngā hua reka. He kohi ngā puti purotu kei ngā pito katoa. Ā, he manu mokorea me ona huruhuru kura e tioro ana, e kakapa ana hoki i ngā puihi me ngā rākau. Kei paku tua atu tētahi mimi paku e rērere ana, e pi a tātā ana hoki i waenga i ngā tahatika kā kāriki, e hiwawa ana hoki te tangi whakawhetai nei ki tētahi kōtiro i roa tōna noho ki ngā pākihi pakoko, kiwi anō hoki. I aia e tū ana, me te tiro hīkaka ana ki ngā āhuatanga miharo nei, ka kite ia i te whakatata mai a tētahi rōpū, hei tāna, kāre anō i pērā rawa te poka kē. Kāri pērā i te rahi o ngā pakeke i Māori noa nei ki aia, engari ki hai hoki i tino iti. Ko te mea nei, tōna pērā te tāroaroa i tō Torati, me te pai hoki o tōna tupuranga hei tamaiti, engari e ai ki tā te karutitiro, kua hia tau nei te kaumātua ake. E toru ngā tāne, kotahi te wahine, me te aha anō, e poka kē te whakakākahutia. I maui a rātau ngā pōtai porotaka, i a rāke ki tētahi pito koi, āhua kotahi putu i runga ake i te upoko. Ā, he pere iti kei ngā niao i reka i te tangi i te neke haere. He kikorangi ngā pōtai o ngā tāne. He mā tō te wahine. Ka mutu, he kahurere hua mā e iri maina i ōna pokohiwi. He whetū i pīwawatia i tōna uhi e kanapa mai ana i te rā me he taimana. I kahuria ngā tāne ki te kikorangi, pēnei te tai o ō rātau pōtai. Ā, he pūtu pī a tāta me ngā pōkai kikorangi i ngā arero. Hei tā Torati, he pērā te kaumātuatanga o ngā tāne i tō matua henare. Tā te mea he pāhau o te tokorua.
Engari, kaore kore I kaumātua ke atu te wahine paku. I keria tōna kanohi ki ngā kū whewhewhewe, kua tatahina o na makawe. Ka mutu, I māro tāna hi koikoi. I te whakatata atua nei tāngata ki te whare I tū ai a Torati I te kuaha. Ka tau, ka kōhimuhimu ki a rātau anō, ngia e mataku nei te whakatata atu anō. Engari, ka hīkoi atu te kuia paku ki a Torati, ka tuohu atu me te ki I tētahi reo pīwari. Nau mai rā e te kiri mākutu rangatira ki te whenua o ngā tauwhena. Kāore e ārikarika ngā mihi I tāu patu I te hine matarau kino te rāwhiti kia mate rāno I tāu wete hoki I o mātou iwi kia here kore. Ka pīkarikari te whakarongo atu a Torati ki e nei kōrero. He haoti e ki anei e te wahine he kiri mākutu ia. Nāna hoki te hine matarau kino te rāwhiti I patu. He kōhine hara kore, māri e anō hoki a Torati. E hia maero te kawea nei e te āwhiowhio atu I tōna kāinga. Ka mutu, kāre anō ia I whakamate I tētahi mea āmohoa nei. He oti, I kawatau te kuia paku nei ki tāna whakautu. Nā reira, ka māne nei te ki atu a Torati. E mākoha nei tāu ngākau. Engari, kāre kore kua he. Ki hai au I patu I tētahi mea. Ei, nā tō ware kē I pēnā. Te katakata atu a te kuia paku. Ka mutu, he ōri te tēnā. Anā! Tānei koke ai, tohu atu ana ki te kokonga o te whare. Arā o nā waiwai e rua, e pūkana mai ana I tētahi wāhi rākau nā. Ka titiro a Torati, ka puta ai tētahi pakutangi au e. I reira mārika, I raro I te kokonga o te pae, I noho ai te whare. E tahi waiwai e rua e pūkana mai ana. Kua ka huria ki ngā hū hiriwa me ngā mati wai koi. Aue! Te tangi a Torati, me te kapo I ona ringa I te pōrarurarutanga. I te āhua nei kua hinga te whare ki raro ki āia, me aharawa tātou. E tāia te aha, tā te kupu mārie a te wahine paku. Engari ko wai hoki ia, te uinga a Torati. Ko ia te hine matarau kino o te rāwhiti, pēnei tāku I kia I muera, te whakahoki a te wahine paku. Kua hia tau ia mauhere ai I ngā tauwhena, whakatau reka ai hoki I a rātau, pō te ao te pō. Nā whai anō, kua here kore, e whakawhetai ana ki a koe I tēnā. Ko wai rā ngā tauwhena, te ui atu a Torati. He iwi e noho nei ki ngā whenua rāwhiti I au pēhia ai e te hine matarau kino. He tauwhena rānei koe, tā Torati iwi atu ai. E kao, he oti, he hoa au nō rātau, a hakua taku noho kē ki ngā whenua o te raki. I te kitenga a rātau I te hinganga o te hine matarau o te rāwhiti, ka tukuna e ngā tauwhena, tētahi karere kakama ki a hau. Ka kotahi atu au. Ko au te hine matarau o te raki. Ka taki rā te aue a Torati. He hine matarau tūturu koe? Ai rā, te urupare a te wahine paku. He oti, he hine matarau pai a hau. Me te aha nō, e aro haina nei e te marea. Kāri te pēra te kaha o aku ngari I o te hine matarau I konei I mua. Māna ka mahue kē tā kuete I a rātou. Engari pēnei au, koe kino ngā hine matarau katoa. Te kupua te kōtiro. E hanga mataku nei te kōrero atu ki tētahi hine matarau tūturu. E kao, kua tino he tēnā. E whā anake ngā hine matarau puta noa I te whenua o Oz. E rua ēnā, te noho nei te raki me te tonga. He hine matarau pai. E mōhio nei au ki te tika o tēnei tā te mea, ko au tētahi o māua. Ka mutu, kua kore nei e pōhehe. Ko rāua e noho nei te rāwhiti me te hauāuru, ai rā, he hine matarau ki kino. He oti, I te whakamatenga au I tētahi o rāua,
Kua kotahi ana ke te hine matarau kino kei te whenua o Oz. Ko tērā e noho nei te hauāuru. Engari, te ki a Torati, I muri mai tāna āta whakaaro. Hei tā whae Emma kia hau, kua mate ngā hine matarau katoa e hia rawa tau ki muri. Ko waia whae Emma, te ui atua te kuia paku. Ko ia taku whae kēke te noho nei I kānahi I hara mai ai au. Ka huri tāo te hine matarau o te raki, kua tuohu te upoko, kua tiro hoki ki te papa. Kātahi ia, ka tiro whakarunga me te ki. Ka reo I te mōhio kei hea otia kānahi. Tā te mea ka rea no kia rangona te ingoa o taua whenua nā. He otia no whāki mai. He whenua mauri tau rānei. Ai rā, te whāki atua Torati. Koi ai pēnāi. I ngā whenua mauri tau, hei tāku, kua kore tonu he hine matarau, he kiri matarau, he kiri māgutu, he ringa matarau rānei. Engari, kia mōhio mai koe. Ka rea anō te whenua o Oz kia mauri tau. Tā te mea kua motu mātau I te toenga o te ao. Nā ko nā, he hine matarau, he kiri matarau hoki kei te ururuatanga o mātou. Ko wai rā ngā kiri matarau, te uinga atua Torati. Ko Oz ake te kiri matarau paruhi. Te whakautua te hine matarau, me te ngūhaere o tōna reo ki tētahi ko himuhimu. I nā tōna matarau ake, I te katoa o mātau anō. Te noho nei ia, I te taone kānapanapa. I te hia uia Torati I tētahi pātai anō, engari I taua wā tonu, ka hāparangi ngā tauwhena I te tū ngū a moho anei. Ka tohu atu ki te kokonga o te whare I takoto ai te hine matarau kino. He rā, tā te kuia paku I ui ai. Kātahi, ka titiro, ka tīmata ki te katakata. Kua mata ngaro katoa ngā waewae o te hine matarau I hinga. Kamutu, kaore he toenga, haunga ngā hūhiriwa. Tōna kaumātua ai, te whakamahu ki a te hine matarau o te raki. Ka tō mitia ia he te rā, ko ia tōna mutunga iho. Engari, nou ngā hū, me kuhu e koe. Ka paku toro iho ia, ka hāpai ake I ngā hū. Ka tahi a te puehu, ka hoatu ai ki a Torati. I uma kūkupa te hine matarau o te rāwhiti I he nā hūhiriwa. Hei tā tētahi o ngā tauwhena. Me te hāno, he matarau o ēna. Engari te mōhio tia nei. Ka heri a Torati I ngā hū ki ro I te whare. Ka makaia ki te tēpu. Kātahi ia, ka puta anō ki ngā tauwhena me te ki. Kua pupu ake te mate aone ki tōku whae kēke, rāua ko tōku matua kēke. He mōhio pai nōku ki tō rāua wanga mai ki au. E oti a koe te āwhina I ahau? Ka mātua tiro ngā tauwhena me te hine matarau, kia rātau anō katahi. Ka rua ki a Torati, me arawa ake, ka rūru ngā māhunga. I te rāwhiti, kaore e tawhiti ana I konei, te ki a tētahi. He koraha whānui. E kore tētahi e ora I te whakawhitinga. Ko ori te hoki, te tonga. Te ki a tētahi atu. Tā te mea kua tai atu au, kua ki te hoki. Ko te tonga te whenua o ngai hauwhā. Tērā hoki te kupu, tā te tāne tuatoru. E meana kua ori te hoki, te haua auru. Ko aua whenua, te noho ai ngā wiki, he mea whakahaere te hine matarau kino o te haua auru. Ka mahu e te whakataureka hia ou e ia, mēnā koe e kita. Ko te raki, tōku kāinga, te ki a te kuia. Kei tōna pito hoki tērā koraha whānui e karapotia nei te whenua nei o Oz. Ka aroha hoki e ko, ka mate tāu noho tahi tonu mai kia mātou. Nā tēnei I tīmata I tā Torati hotu. He moke nōna I te māto torutanga o e nei tauhou. Nā ona roi mata hoki, I rongo ai ngā ngākau māhaki o ngā tauwhena I te aroha. Nā wai, ka tīkina ake ārātau ai kiha, ka hotu hoki. Engari anō te kuia paku, ka unuhia tōna pōtai. Ka tauri te ai ki te pito o tōna ihu, I haia ka kaute I te tahi, rua, toru.
me te reo ōkawa. Mea rawa ake, ka panoni te pōtai ki tētahi papatuhi, ai tōna mata, kua tuhia ki te tiokama ngā pū nui, tukuna a torati kia haere ki te tāone ka anapanapa. Ka tīkina e te kuia paku te papatuhi i tōna ihu, ka pānuitia ngā kupu, ka ui atu ai. Ko torati rānei tō ingoa e ko, ai, tā te tamaiti I whakaoki ai, tiro whakarunga nā mukua ana o nā roimata. Nā, me haere koe ki te tāone ka napanapa, ai ni pā koe e āwhinatia e Oz. Keiha te tāone, te ui atu a torati. Kei te poka pū o ngā whenua, ko Oz tōna rangatira. Arā, ko te kiri matarau miharo I kōrero hia ai I muara. He tāne pai ia, te uinga a wangawanga te kōtiro. He kiri matarau pai ia. Mena rānei he tāne, he kore rānei, e aua hoki, he kore nōku I ki te iaia. Mā he hoki au haere ai ki reira, tā torati. Māraro, he roa te haerenga rā ngā whenua he mārie I etahi wā, he pōuriuri, he kino hoki I etahi atu wā. He oti tonu, māku ngā pūkenga tūmatarau katoa ōku e whakapau, kei pāngia koe e te kino. Kāre koe mo te hara mai, te nonoia te kōtiro me te aha. Kua huri hōna whakaaro ki te kuia paku nei, anō ko ia anake tōna hoa. E kāo, kāre e tāia tēnā e au, tāna whakahokinga. Engari, māku tōrae e mitimiti, e kore rawa tētahi e whakamamae I te tangata kua mitimitia e te hine matarau o te raki. Ka whakatata atu ia kia torati, ka āta mitimitia tōna rae. I te pānga atu a ōna ngutu ki te kōtiro, ka waiho atu ko tētahi tohu porohita, kana pua nō hoki, arā ka auriroa ka mōhio a torati ki tēnei. He mea para te ara ki te tāone ka napanapa e te pereki kōwhai, tā te hine matarau. Nā reira, me ua ka kore koe e kite. Tai atu ana koe kia Oz, kaua e mataku I aia. Engari ke ia kōrero hia tō kōrero ki aia. Tonoa hoki ia kia hawhina tia koe. He konei mai rā e ko. Ka tupou iho ngā tauwhena e toru ki aia. Ka mihia te pai o tōna haerenga. Me ake, ka hikoe atu rā ngā rākau. Ka tungou atu te hine matarau kia torati. Ka toru ngā huri-huringa I tōna rekereke maui, ka whakanumi atu. Me te ohorere hoki o te tautau iti nei, me te hoi o tāna au kia aia I tōna wehenga. Tā te mea I mataku ia I te ngunguru noa iho I aia e tū mai ana I muana. Engari he mōhio no torati ki tōna hine matarautanga, I kawatau ia ka pēna te whakanumi atu. Me te aha, ki hai I paku o horere. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to today's episode. Whakamiere doesn't run ads, nor does it have any partnerships with sponsors. So all of our tautoko comes from our Patreon supporters. Any support we get through Patreon enables us to focus more of our efforts on producing content for the podcast, like today's Paki Waitara. So if you're in a position to support us, not only will it help us pay our bills, it will also benefit the rest of our whānau whakamiere and help us get even more content out. Even better, if you're a kaimahi and kura, kohanga reo, puna reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Kaimahi can get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every pakipoto, access to a supportive Reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is more than 100 episodes. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. This is still just $6 a month for anyone else who wants to join, and a big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast simply couldn't be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn more about our subscriptions. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in another way,
please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference. And if you've got friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you want to get in touch with us about the podcast, or to redeem your free access as a kaimahi, you can email us or send us a message on Instagram. Ko taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa maa.